Malihasa na sedingin din. Anak na setengah na 12. Ay to simat na yasyo kuma di boleh tananap na setengah na 12 lo. Kasih na. Ya keren rompolay na taruhan niya unin. Apa mau pacala liri lari to masuk pala lo tahu man kalinay. Nah ya to si seding ya kalau di kokoy na to ga di jama lo. Karut di keseding. Napa ko baja-baja mo ni hatawe tululaw di kokoy agamu nah itu tulul di jama. Apalagi kung pakumo di tanre kokoy. Anu majelak kali farot mak jangan di zaman derodo. Kade maksud tahu kade leso jam apa di tanah ke zaman lain. Ya kade mak nih ya tak bulu na puji teh di taman nyaungi jadi mau di tanu ngasih tina aja dan nyaunan nyaunan mual. Apalagi aku salah lewat minta keletos sedikit di meru di koko. Apalagi tuntre hitam pingi tulu melet tuh di terus. Ya mau anak halu nan agak mita kaki. Terus sengke nanti dia nafan rasa-rasa.